Nih, macam campaan mbak paket dan ko. Karena bunuh itu lah campaan bang biak jo lai. Jadi apa sih ko mah? Kaset tuh malah tuih. HP paket ko. Kaset. Ana melatui. Apa yang ko mah? Dari mana kok? Sanjo hari baru pulang baru tadi Pak Irai. Sanjo hari ko tengah hari baru ah. Dibawa di kawan. Allah kemalala jo kerejo. Nek alah ya Allah. Nek mengawan nama si ko tengah hari ko. Mangan buang mbak alo dan gini bagasian kuah. Balaki jo den. Ndak ada mangan buang teman tamu daster. Mangan buang ada bagasian. Indak manganduang do, mama nuang. Apa? Mama nuang. Oh mama nuang. Kan jalai mangecek tu jalai lah sengene. Kok mama nuang bagasian ada mangan duang. Oke, yo lah mangecek stet lah. Makan. Makan lah, makan. Kan lah. Mayang? Yang lah. Lah. Nak siap bi tanah lu. Kulita pergi opla malala nak. Bare do. Bare. Ayo do bare. Samba apa? Apa? Samba. Kama. Samba. SAMBA samba. Sama apa tu anak dong sama kan ada bubui itu sama apa suara ada bubui. Aneh makan. Samba apa? Samba. Tuhan. Mulai coba dah nanti goi belakang ada lah. Pana ada tak aku punya induk acara dan tak aku. Apa coba dak? Coba dah lah 3 hari petang. Ndeh nak dosa lain tu doh. Ndak Itu kan biaya. kambie. Untuk kambie. Hah? Untuk kambie. Apa? Untuk apa kambie? Cik ba buat ke mama jejek kambie. Kambie. Ya untuk apa? Tapi kan nak minum kambie mudo tadi nak tu kambie cek den. Si ada mananya samba tadi. Pak aku tak aku tibu eko. Nah tu dah. Yo dan dekat dalam deh. Makan Ditak fau itak. Makan lah. Anjir lah wanong. Nanti ngan den doh. Nanti doh. Tadinya nak minum kambie kecil dari suah dah ambil kambie. Indak lo. Apa sebenarnya diminta tadi itu? Hasan kiro. Bo. Ndak bangian gule tu doh. Apa nampak nih? Aduh ya Allah. Tambah lita lah sakit pawit dan galang-galang. Gula itu ndak bangian doh. Sendok tu masih Ya naik. Allah, bakal dan lain kok. Apa nama tanyaan dia? Aden kau makan Atau- lita. Ah. Gula ndak bangian doh. Oh indah, lo do bangi lo do gas abi. Ibu lo tunggu sinan. Kayu kan ada 3 kare tu. Nggih sancak kau dah milih dan tungku. Bang. Tu ba acara ada lita ka? Ibu udah makan tadi, do le do. Ya acara ya. Nek tu doh, ai kan nak kayak gini. Ndak kabalai doh. Ndak senayan kini do, ya kai. Ba aja dan leko. Apa? Kabalai. Kabalai. Ah. Yo, kabalai nah. Nah, pihak ambil ojek bako. Dan rumah dia maleh bayi. Kah den tu. Ambean lo je. Mau je Takah kau pai nak basa segeh doh. Apa? Takah kau pai. Yo kan lah baju lancak baju den. Wah, jilbab dia lancak dah doan punyo ko dah lah. Dia seorang punyo. Piti. Ya lah piti. Pakai piti tu lo. Kai til mau puluah. Alah doh, bari lawak songgok lah doh saon bawa serampet dapet tu mah. Nah, bah dan channel ojek nah lah. Ke tempah mah aku pakai tempah ha. Sancak sini ah. Ba terumpai ko. Tu ba anyo. Mau edan tabang kok. Ndak mau tabang nak pakai lah jale payuk lah ya. Bentuk babi dua lah. Nampak dia dan gadang. Yo, ada dia naik kapal ini, Pek. Oh, di Dek. channel ojek ah. Buru ke balai baru ada nolita. Nanya salam bukan aku lama lupa pulang. Tunggu lama. Sangat menunggu ojek tu tadi. Tu capek dapet. Dah lawak lah do bawang malin tu capek pulang. Tak sangat siang. Siko cie. Kau mak? Yo. Berang kau je itu dah? 10.000 mak. Bara? 10.000.
Barang? 10.000 mak, 10.000. Oh nak membayar wak dah. Makasih banyak ya dah. Nak Elok membayar mana apa mak? tu kau 10.000 mak. Tak jauh aku dari balai aman nak membayar ada. Mak, 10.000 mak deh. Cara. Sana tu kang ojek jadi mah. Kau kamalah si Dinda kau tak buka pintu sadolah ne nyo ha. Yo lah ngangak banana kau mah. Baru 3 kali dapat pelanggan tu. Nanti kalau gagal lah. Lah masuk ke dalam mah. Pintu dikunci ya. Menyasar membawa. Dah. Dalam ni. Jalan. Tak jalan mak dia. Assalamualaikum. Mak. 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 Alah pulang. Ku? Mawak. Lawak malawak. Mana lah saya bang perai kau ha. Lawak. Lewat. Tak cukup pitih do, tapi bersuah dia melitas tadi. Untuk Dia anak. melitas tu. Untuk anak kau. Tapi pataan nasi, tapi karajo ke kandang ayam. Lah itu ari den kok tas anak sekolah lo kok. Samo tu nye pataan nasinya mah di anak tu nye. Lah. Tu pak ajo kan makan. Jual makan. Saya dulu. Kok? Jo kau makan nasi kau? Yo. Lah. Kau manis kau pada darwa kok. Kau cemilan iyo lama. Kau cemilan namanya kok. Malah makan nasi kok. Kau sayue makan jo nasi lama. Sayu ya. Tu kok? Karupuk sanjai. Untuk kanak, kau tu lawak lawak. Disuat tadi mah lawak mak, cik orang. Bayi lado, bayi bawang, mana? Apa? Babali tas, karena di dan tas, buat dan Kita suruh dia tadi tantu dan bali tasunya nak. Kini bangi-bangi kaden. Ya kaget kau dulu. Tadi mah kok. Bilo, Santa kok. dari luar cisinya dia masang paket. Sabanta dan tinggal ulah malalalo kok bali ya. Indak malala do, cai sinyal, dia rumah ada sinyal, mari masang paket. Apa? Sinyal, cai sinyal di luar sinyal. Jangan simar nak do tibo do. Si malu kecil sinyal. Nah itu doh. Gini nak, ada Nita, ada masak sambal lo, beko, kau tibur ke paket, ambil deh. Ba. Beko kau tibur tu ke paket, Ah. ambil paket deh. Ainda mah masak lah kau lo, pina Lita. Deh. Nah, gimana lah, li terang ah. Ih, capek deh, ulah litak lo bali ah. 3 kali makan baru. Kalau jam bagalo ikwa. La ilaha illallah. Si Dinda tu menyawi pak jaket kecil tadi. Ma Dinda aku dijamui jaket deh kalau ya. Dia sudah memakai jaket tadi mah do nak do deh. Kau mah ya kau. Celik lu ah. Yo mah. Si Dinda tadi mengecek ndak jalan. Paket. Suruh Paket, nyuruh jaket jadi mah jaket deh. Bo, paket. Anca mau bubuk sama walai pada wantian jaket-jaket tuh. Ha. Ya sih ke rumah Dinda, Bo. Bo. Ini rumah Dinda sih kok, Bo. Paket, Bu ah. Apa tuh? Paket, Bo. Apa? Paket. Ya sih ke rumah Dinda, Bo. Ba? Rumah Dinda, Bo. Ya sih ke rumah Dinda, Bo. Kawan Dinda dari mana kok? Ya sih ke rumah Dinda, Bo. Dinda iyo. Paket itu Bu gitu, Bu ah. Oh, kawan si Dinda anak si Bandung ugang daleh tuh, wah. Sia, nak Bandung sia, Bu. Ugang Oh, itu Bandung kan paket, paket. Oh. Ini paket. Kita 4.000. Ndak tentu dia jalan dia nak pandai membaca do nak. Ya biarlah. Pokoknya paket si Dinda, oh mantan anak nang Yo, kurele yo, yo. pitih lah transpere pas Deh. nyo lanjut tuh. Lah, Bu ya. Lah, apa itu, Bu? Tentu jadi dan tulisannya apa kok do ha. Ngapa? Dia ndak bahasa sekolah ge mah tentu Pakai dia. itu mana? Tahu deh nyo deh. Halo, Bu. Aduh si Dinda kok kolah ha. Ah namoi kok. Dia ndak malatui do. Kok malatui kok tabaka dan dia. Aduh kawan si Dinda kok kumaha. Kaset. Ah kini kok batip ga dan ndak do kaha di den kaset kok. Pak lah kamai ha.
Aduh ya. Gue lah si Dinda tadi lu lah sudah apa tenak kok. Masak sambal pawi lah apa lah beli ah. Lah sudah mau masak Dinda. Lah makan lo lah kenyang pu ya. Kok ibu lah litak lu soalnya. Tunggu lo. Ada tiba paket nih. Apa? Orang paket ada tiba Nah, tadi. do nampak di den jaket tu tak jamu do lah panek dah manja menunggu si namanya jaket-jaket tu nak do nampak di den do. Paket orang tiba ada tadi orang tiba. Lah iya nak si Banun tadi tu. Nasi Bandung. Yo, kawan Dinda nak si Banun ke cek? Cek bilu apa aja tuh di tukang paket. Ya mana paket tuh? Mana? Oh. Yun ang dagyan tadi tuh mah. Tu den campaan kaset. La ilaha illallah itu campaan ba ako. Itu kaset tu tu tip wak nak do do. Ini itu campaan ba paket dan ko. Karena bunuh itu lah campaan bang biak jo lai. Dilapis ya ko mah. Kaset tu malah tuih. Ape paket ko. Kaset. Ano melatui. Ape rin ko mah. Mahal bali mah. Andi paja tu mah. Ajale kaset usak. Yang biaknya lebih kok malah tuih pokok yo. Karena lagu no itulah. Ah dia lah pajan dia tu. Ancak dia makan lagi poik lapar ke ha. Nah, piin ba pagka ako. May ilang bitiran na. Murang liapeo ko la. Kakunay diyan din. Hindi rin pagka. Pinaduro. Na din yun. Ido rin do. Kaana rin sayangin niya. Itong nababa paket din wa. Apa? Samba po! Kama. Samba po! Inyo na jalan! Alot. Itu kan biaya. Inyo kalah aja pak atuh. Ulan. Si Dinda tadi mah ini paket aja dengan nanti. Paket. Nolak lah. Ya paket ya. Paket na lang. Apa? Kau ha? Lali. Lala. Iya kau Dinda bu tadi. Alay ba? Iya ko madinda po. Lock up. Oh si Dinda. Paket di bu. Paket di bu ah. Apa? Paket bu. Kau bicara yang mau aja. Tanggani lem din sudah ya. Baru apa? Baru aja kan. Dede. Ka paket bo. Nakawan do. Anak si Bandung kan.